ti Masakbayan. Ti napalabas, intuloy ni Marlon tinagdaton kin ni Feli, ngam kasuron ti balasang. Kinasarita mo't ni Arlene ni Feli, kat naibaga na asan adakas, no ikan na iti tsansa ti baro. Kat dita, inot matla ang alimmag antirik na ni Feli ken ni Marlon, kabayatan ti panagkadkadwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman na, tayo manugot kang agdayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant? Nginginaon sama ti makan ditoy. Nukit kita akti in-serve da makan, kasla pang sosyal. Saan mat? Eksakto lang iti budget? Sigurado ka, amano maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo lang iti duwang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awan gayam, sakbaya manganta. Adda ko makayat ko asalutsudan kan ka. Anya dayta? Kaano nga asong batan nak? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di mariknam apanagayat para kanyak? Kwa, Marlon? Damot kit di? Ha? Kayat ka di asawan dayta? Nga awata mon ti ayat nga itatdaton ko, Feli. No aklunan ka, saan ka nga tanga agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawyak? No aklonen nak, ikarik nga awan to apulos ti pagbabawyam. Sige, aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, taaramidem ko ma, noan niya tiin ka rin kanya. Augusta, friend, dakayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko. Ta kasi tinaibaga ko, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamat, nagpintas kan tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulak ta dumteng. Kanon tupay? Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabutengak nga agbaak. Anya! Ada ako, nanang. Ada yung take-out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay, sos, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisum dita, taramanan minto inton madamdama. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Mayat ti isem mo ang naghawid. Kumusta nga iti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day ta good news anak ko. Dakamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, dakamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaunay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ah, excited aklang mo't anak ko. Kaya't ko ngamin amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kumusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya atlat tamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo iti, manang. Oh, no kasta. Sinong batan na kan ni Feli? Wan, manang. Ay na. Naragsakak ita, manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre, makita ken makaduak manin ni Feli. Ala, tratuam anasaya at tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno, maliklikan ti apa. Wen, manang. Laglagi pagdagit ang imbagayo.
Mayat ti kasta ka panunutam, ading ko. Agpadamutten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat, kunak manen. Ni ading munsamot jay mawaglay ka. Wen, tatang, Anya timbaga na. kasta unay tiragsak na. Tainaklon kanon ti babae, anabayagan nga ararapaapon na. Jay kunam nga agnagan iti Fele. Wen, tatang, isumot ti sang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay ket mayat nga rudan wa dametten nobya na. Idi pa'y nga ibagbagaken kwa nang agbirok metten iti manugangag. Wen nga ron, tatang, awanin ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, di adanton apo ko yo. Ket si kangay, talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damot ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ati urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon, nakita ka rin mo ka itay? Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak ha? Kanamet nga minen tapno saan ka amabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay ado ti impaaramid ni buskan ka. Wan nga rod. Kasapulan na kano ngamin dagito'y a report inton bigat. No amukla ko madayta trabaho, tulungan kan. Saanan? Kabailak matkit di nga aramidan. Ala, agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko Wan, kanagto inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agindi di. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak man no busy ka iti report nga aramidam, Beshi. Siyak pa iti kunam. Kabaelak ti agmultitasking anya. Talaga mo ta. No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, wan Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon? No anya tinakitam kan nangag mo, di iso day tiyayan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats kada kayo adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Beshi. Agurnong kami pa'y narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka mat, Marlon. Ay, awan ni Fele. Ada napatag-alakad na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Angam saan nga iso ti gagarak. Ha? Anyat kayat mo asawain? Kayat ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yo, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga damakan nga isang patmaw tunggal umay ka dito'y balay? Okay lang, no awan. Ala, agtugaw ka, taipapudot ko ti kape. Wen man nga rod, Uncle. Kayat ko ti kape yo dito'y kat. Native akape ko naman. Ay katwan taisumat ti kayat me kaninanam. Ay bagat, aglisi ka man, taipapudot ko ti kape. Apay, anya ti aramiden ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumot ni makiis-istorya ka na ta. Kasta? Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta akamote. Isu ti ikape me, iti soon to be my son-in-law. Amom lakay. Isulaeng man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Feli iti ket saan akasta. Ayun tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasingpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isudakan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Apay ngay. Amang numangag ni Marlon.
Kat anya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga'y tinaramid na dito'y. Nakis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalom da nagsarsarita ni tatang mo. Ala, ang mga no kumkompormimot tan timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan anang erwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartek ng tinubyok. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, gayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon tun ti mangipila ka dagiti apapeles iti opisina na panakitay? Ay, katuna anak ko. Mabalin lata. Siyak tong timapan. Tapno saan ka nga aglangan iti trabaho. Sika magayam day tabarok. Apay? Agpatulong ako makada kayo, nana. Agpatulong? Anniversary mi kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kitaan nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya atulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog? Ay, katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo. Okay lang kanyak. Para matitinobyak. Nana. Anya nga tati kayat na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan. Tinapatag kat nagkapo iti puso. Kan, kuha ko nana. Okay lang ka di kada kayo? No ag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasarmon ti anak nay. Uwan, no manugot kayo? Ay katuna barok, apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapul mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, manang. Ket? Anya nga tatimayat a regalo para kin ko ana? Mabalin mat nga alas. Kas kumaitit kwentas. Ayam si kaman, numano ti budget mo. Panag ko na manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas? Ipadas mo lata, Wen man nga rod, manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensya kan, Feli, Saan ka masuko nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik nak. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni boss ita. O sige, ano sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi akto inton may imbaganak. Okay lang ang kanyak. Maawatan ka. Ala, bay nga rod din, taginanak. Agin ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, Nagtumara ko ni tay. Sige nga rod, aginanakan. Ida pa kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amalpas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Nasayat metkit di no marabyan kayo. Saan kami pa ngamin nakaset up dito Di ka madanagan. Ag-text sakto ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo Awanan nyaman na. Paypayapayan na kung tigayam ko. Idi po kung ti cellphone. Narigatan. Ang mga numakadlaw day chay. O sige, agyaman akmanen. Bye! Nagaduti in order ni Marlon amakan bakay. Nga rod lakay. Hey, mga no saan tayo maibos na ita.
At dapay mo't di bigat Ayun gayam, sa dinungay ti ayan ni Marlon, jak mo't makita. At day jay ruwar, kasarsarita na tigayam ni Feli. Ang mga nupaawi din jay anak ta. Siguraw. Oh, Marlon Baraok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, nana. Ay kat, idepan tayo nga ruden ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat laang tiri daw, bakit? Wen ka di, danag mun ay alakay. Apay nga, nakaidap mo itong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsapa pay laang. Charan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka surprisain. Kayat ko ngagbalin nga espesyal day ito nga aldaw para ka data. Kayat ko matlaing nga alayan day ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me? Sigurado ka ka di, Marlon? When? Sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la ko ma, tauman nugot ka nga agkalaysa ta. Umanugot nga ta ni Feli, iti kayat ni Marlon ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawas na napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Selo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.